pozdrav svima, ja sam Teja Rušin. Danas sam za vas pripremila varijaciju iz baleta Rossini Cards u koreografiji Mauro Bignosetija. Svi koji su pogledali ovu predstavu mislim da nisu pogriješili jer je to jedno prekrasno djelo. Meni je ovo definitivno najdraži balet i najdraži solo koji sam ikada radila. Svaki put kada plešem ovaj solo, totalno se izgubim u tome i stvarno mi je jako blizak, osjećam se jako ugodno dok ga plešem. I ne znam, cijela ta predstava mi je ostala u jednom jako lijepom i toplom sjećanju. Nadam se da će se i vama svidjeti i uživajte. Pozdrav!